Veliki broj ljudi u Srbiji kada putuje najčešće za to bira ili Grčku ili Crnu Goru ili, pošto misle da to mora biti skupo, uopšte ne putuju jer smatraju da to sebi ne mogu da priušte. Na ovim putovanjima, nažalost, sem da se odmorite, nemate priliku da naučite ili da vidite bilo šta novo. Znam zato što sam i sama 1/3 svog života provela letujući upravo u ovim mestima, kako sa prijateljima, tako i sa porodicom. Putovati bilo gde je sjajno, ali je mnogo bolje ići u delove sveta u kojima nikad ranije niste bili. Umesto da jednom godišnje idete u mesto u kojem ćete pričati sa Srbima, u kojem ćete se družiti i izlaziti sa Srbima, u kojem ćete upoznavati nove Srbe i u kojem ćete u apartmanu spremati srpsku hranu, sa malo para i korišćenjem taktika iz ovog videa za isti novac možete da obiđete nekoliko država i da imate potpuno drugačije iskustva. Stvari o kojima ću vam pričati ipak ne preporučujem onima koji su plašljivi, koji nisu komunikativni, snalažljivi, samostalni i koji slabo znaju engleski jezik. Ovo je za ljude avanturističkog duha, koji su fleksibilni, koji žele da steknu nova poznanstva, da upoznaju druge načine života, kulture, a da za to pritom ne moraju da potroše puno novca. Ako ste vi, kao i ja, ovaj drugi tip ličnosti, mislim da će vam moji savjeti služiti i preporučujem da pogledate naredne videe u kojima ću vam pričati o couchsurfingu, o bezbjednosti na putovanju i pokazati vam kako je to izgledalo sa malo para provesti nekoliko dana u Bratislavi i u Stokholmu. Najbitnija stvar kada je putovanje u pitanju je nalaženje jeftinih avionskih karata, odnosno low cost letova koji polaze iz Beograda, iz Niša ili sa aerodroma gradova okolnih država. Ja sam do sad karte kupovala preko sajta esky.rs, a pošto sam prijavljena i na njihov newsletter, na mail mi redovno stižu njihove najbolje ponude. Ovde su cijene karata jeftinije od onih koje će vam ponuditi u agencijama, a također možete da nađete one vrlo jeftine karte od oko 20 do 50 ili 100 evra, s tim što ćete u ovom slučaju morati da pristanete na ono što vam se čini kao najbolja, a ne kao idealna ponuda. Pošto je malo verovatnoća da ćete po ovoj cijeni naći karte baš za grad u koji želite da idete i to u periodu koji vam odgovara, najverovatnije ćete morati da zanemarite jedan od ova dva kriterijuma. I da ili otputujete u gradu koji prvobitno niste imali nameru da idete, ili da put pomerite za onaj datum kada je ta ponuda najbolja, što zapravo ne mora da bude loša stvar, pogotovo ako nemate ideju koje je sljedeće mesto da posjetite. Ja sam preko Esky povratnu kartu iz Niša do Bratislave platila 23 evra, a povratnu kartu iz Niša do Stokholma platila 40 evra. I to tako što sam prvo ušla na njihov sajt i pretražila najjeftinije ponude, zatim odabrala grad, odabrala dužinu putovanja, datum polaska i povratak koji se dodatno nije naplaćivao. Odabrala sam samo ručni prtljag, pošto se svaki dodatni posebno naplaćivao, isto kao i putno osiguranje. Za rezervisanje karte i naplatu su vam potrebni kartica, vaši podaci i prihvatanje uslova Esky. Nedelju dana ranije ćete uneti podatke za check-in, a karta za ukrcavanje će vam na mail stići od 48 do 8 sati pre poletanja i nju ćete naravno trebati doštampati i da je ponesete na aerodrom zajedno sa pasošem. Na aerodrom treba da dođete ili najmanje 2,5 sata pre puta, pre poletanja, ako imate registrovani prtljag, ili najmanje 60 minuta pre poletanja ako imate samo ručni prtljag. Ako vam avion poleće iz Niša, autobus iz Beograda će vas, ako ste student, zajedno sa studentskim popustom koštati u jednom smeru oko 1200 dinara, plus 60 dinara autobuska karta od autobuske stanice do aerodroma. Ako vam je grad u koji idete blizu i ako nema potrebe da letite avionom, možete umjesto avionske karte da kupite autobusku kartu ili da idete minibusom. Ja sam prvi put ovo leto išla minibusom iz Beograda do Budimpešta, što me koštalo 3000 dinara u jednom smeru, odnosno 25 evra, što mislim da je uobičajena standardna cijena koju ćete, ako putujete do gradova obližnjih država, platiti. Pošto se dodatni ručni i registrovani prtljag posebno plaćaju, mislim da je za putovanje od nekoliko dana najbolje prijaviti samo ručni prtljag, kao na primjer jedan ranac, i u njega spakovati samo ono što vam je neophodno. Stvari kao što su tablet ili laptop nema potrebe da nosite, a za šampone ili fenove uvek možete da se snađete tako što ćete ih od nekoga tamo pozajmiti.
Mislim da je vrlo bitno ne prepakovati se jer ćete u suprotnom sve vrijeme razmišljati o tome gdje te stvari dostavite. Osim toga, više stvari znači veća vrijednost koju potencijalno neko može da vam ukrade ili koje vi sami možete da izgubite. Besplatan smještaj možete da nađete na aplikaciji Couchsurfing koja je osmišljena tako da putnicima koji nemaju puno para pomogne da pronađu besplatan smještaj u gradu i u periodu koji oni žele. Ovo može biti odlično iskustvo, naravno ako vam nije problem da budete u kući ljudi koje ne poznajete. Pošto će se oni koji vas ugoste verovatno potruditi da upotpune vaše iskustvo u njihovoj državi, možda ćete čak biti dočekani doručkom, ručkom ili večerom, ali iako verovatno zauzvrat ništa neće očekivati, od vas bi bilo lepo da ih častite pićem, da im poklonite neki suvenir iz Srbije i naravno da pospremite stan za sobom i da operete sudove ako ste ih koristili. Na Couchsurfingu možete također da nađete na ljude koji su slobodni da vam u toku tog dana pokažu grad ili da vam preporuče mjesta koje vredi posjetiti. Ako i sami razmišljate o Couchsurfingu, pogledajte moj sljedeći video u kojem ću vam pričati o tome kako ovu aplikaciju koristiti na bezbedan način, kao i o iskustvima koje sam ja do sad imala. A ako ste skeptični, naravno uvijek možete da bukirate neku sobu u nekom studentskom hostelu ili da pogledate koje ponude postoje na aplikaciji Airbnb. Da biste izbjegli trošenje novca na skupu hranu sa aerodroma, možete pripremiti za put i poneti od kuće, a za isprobavanje hrane, pića i kuhinje te države ćete na aplikaciji TripAdvisor pronaći jeftinu hranu i pristupačne cijene kao i aktivnosti i najpopularnije atrakcije tog grada. Može se desiti da vas ljudi koje tamo budete upoznavali časte, što je još jedan od razloga zbog kojih je vrlo važno biti otvoren za upoznavanje novih ljudi i za sklapanje novih prijateljstava. Ja sam, na primjer, na svom posljednjem putovanju upoznala jednog dečka čijom sam studentskom karticom koju mi je pozajmio ručak u njegovoj menzi njegovog fakulteta platila €1,60, čime sam dodatno uštedjela novac i što bi me sigurno da sam išla u neki restoran koštalo oko €10. Za snalaženje u gradu možete da instalirate neku od navigacionih aplikacija, kao na primjer Google Maps koji ima mogućnost offline korištenja, Street View i uputstva koje dobijate kada odaberete način putovanja. Možete i da se oslonite na ljude koji će vam, sigurno sam, pomoći, ili da u nekom hotelu ili restoranu zatražite papirne mape ako ih dele strancima. Također vam preporučujem i da sa sobom ponesete power bank koji će vam poslužiti ako vam se u međuvremenu baterija na telefonu istroši. Znam iz ličnog iskustva da uopšte nije zabavno biti bez baterije na telefonu i ne znati gdje se nalazite. Ja ih do sad nisam isprobala, ali sam čula da za jeftin prijevoz možete da koristite BlaBlaCar, aplikaciju Bolt i slične. Osim toga možete da koristite javni prijevoz ili ako kao i ja volite da pešačite ili ako vam to ne predstavlja veliki problem i to može da bude jedna od opcija. Ali budite spremni da ćete dnevno ponekad morati da pešačite i preko 10 km. Stopiranje je također nešto što rade ljudi koji putuju sa malo novca. Ja još uvijek nisam to isprobala sama, tako da vam ne mogu preporučiti. Međutim, ono što sam sigurna je da ovo treba da radite jedino na svoju odgovornost i jedino ako sebe smatrate dovoljno zrelim da možete da procenite da li sa nekim treba sesti u kola ili ne. Besplatne ture su definitivno najbolji način da upoznate neki grad. Lako možete da ih nađete na internetu i da se ili prijavite preko sajta ili preko njihovih društvenih mreža ili da se jednostavno samo pojavite na mjestu koje su oni odredili. Ture je besplatno u smislu da ako niste zadovoljni ne morate da platite ništa, ali ako vam se svidela, što će verovatno biti slučaj pošto su odlične, trebalo bi da ostavite onoliko novca ili koliko imate ili koliko mislite da taj vodič zaslužuje. Što će uglavnom biti od nekoliko do 5 ili 10 eura. Ja sam do sada 2 puta bila na turama u Španiji i 2 puta u Slovačkoj i njima sam oduševljena. Sjajne su jer ćete uz pomoć vodiča moći da vidite sve znamenitosti tog grada bez da sami morate da planirate obilazak. Saznaćete mnogo o kulturi, o istoriji te države,
preporučit će vam mjesta koja biste kasnije trebali da posjetite, ali ćete i također upoznati mnogo ljudi iz svih dijelova svijeta. Na turama uglavnom bude od oko 20 do oko 50 ljudi sa svih kontinenata, od kojih ćete možda sa nekima i posle obilaska ostati u kontaktu. Ja sam recimo ovo leto na jednoj turi upoznala jednu devojku iz Austrije i toliko smo se dopale jedno drugoj da smo i ostatak dana proveli zajedno. I dogovorile se da se i naredni vikend nađemo i provedemo 2 dana zajedno u nekom drugom gradu u Španiji. Pored besplatnih tura postoji još besplatnih ili jeftinih aktivnosti. Možete obilaziti muzeje, ići na časove plesa, ići na besplatne degustacije hrane, ali pošto ovo sve zavisi od grada, od države i od datuma vašeg putovanja, to ćete morati sami da istražite. Pre polaska ne zaboravite da naučite nekoliko reči na jeziku koji se govori u toj državi i da pročitate nešto o njihovoj kulturi, o njihovoj istoriji, običajima, ekonomskoj situaciji. Tako ćete imati neke teme za razgovor sa lokalcima, a samim tim će i oni kada vide da ste se i vi zainteresovali za njihovu državu i sami možda poželiti da nauče nešto o Srbiji i o našem narodu. Po meni je putovanje definitivno jedna od najboljih stvari koje možete da priuštite sebi. Vežbat ćete strane jezike, postaćete snalažljiviji, naučit ćete da se nosite sa neizvjesnošću, a pošto ćete, pored toga što ćete i sebe bolje upoznati i ljude iz drugih država, postaćete tolerantniji na tuđe razlike i razbit ćete stereotipe koji postoje o raznim narodima, jer ćete se uveriti da širom svijeta postoje ljudi koji će želiti da vam pomognu. Ja sam od kad putujem, a pogotovo od ove godine od kad putujem sama, postala spontanija, sigurnija u sebe i ekstrovertnija, jer mi je ipak za snalaženje u tim gradovima neophodno da pričam sa dosta nepoznatih ljudi. Nadam se da ćete i vi što češće putovati i da ćete ići na što više različitih destinacija i da ćete čim izađete iz svoje zone komfora i čim počnete da rizikujete vidjeti da život može biti vrlo zabavan i vrlo uzbudljiv.